Kajing don jeng kibayo pang COVID kat kendai ha West Castle District kalakeu syakalai pulai ngut hadu menta kasngi ke arpoi terik unailar. Kajing keu stet jeng kene kajing pang kadai hadian bagi pajba ibadai kinong syong yo syong hat apo kayo syalang kilangat ha kate kajing pang kabala sapriang menta syakiriu pajba bat kisnong ditau. Pidi sang ma SDO Commotion Road Civil Subdivision ulai itu banalor ki kat riungut kibalayo kem thamai kate kajing pang henden kasngi menta sa sipongot ki weipat ki badai ki riupat ba ki banapo salang ki lapau positif ka jing test ling ba ka rapid antigen test kabla penlong negasngi daga tanat ka kwat ka kya daga jing yo pang thamai jing tigi arpun riungot ka district menta kladon hadu live laingot baro ki balayo e ka jing pang badna ki nigi arpu prangot ki degi bidang syak sumar bad sangut ki degi balayo jing kwat nakaliang SDO civil ulai thuru bahadin ka jing ki state jing ki bayo e ka jing pang lapan bena containment zone no ya baro ki benta ki bahapa po ka yo syalang Bad mentai kidang wad benia alor kumno bakate jingpang kayo ban pur ha ki than cha lang